Tabiriba amadi miteng tabiriba singbu ahanba maktada Akongchanba Thokchomna ikai khumnajabaga loinana taramna okchari. Tangai fadaba kharana maram oiraga episode simaka sathabada matam khara kanakre. Masigidamakta mayam pumnamakna waraubiroi. Warisi haubadagi tabidragadi warisigi chapchaba mahaudu fangba ngamloidaba maramna haubadagi tabinaba haijari. Mamangi episode 1 amadi 2 tabidriba singna amuktang tabiraga warisigi nungaiba mahau adu chapchana phangbiyo. Episode 1 amadi 2 gi link to description da su hapchabani. Pare adudi mayam yamna koithoktana wari paring sida lakjarage. Pumnamakpu Akongchanba Thokchomna Amuka hanay kay kumnajaraga crime thriller legal drama web series ama oiriba criminal justice behind closed doors haiba season asigi ahum suba episode ta amuk pumnamaki pukning chingsinjari. Nongma Officer Salena anubu treatment chathariba Dr. Mox ki manakta laktuna anugi maramda hangi. Aduga anugi medical record singdi. Bikramna medical record sing si pamdi. Mahak na ingonda request tawki. Anubu private oina treatment chathanaba. Adudi karigino doctor. Maram haibabu anu amadi magi punsi mahingsi mayamda khanganingtabagi oiramba yai haina khali. Haidi masi mayamna sakhangnaba public figure ama oibanina. Anu amadi Bikramsi adomna matau karamna khanglakibano. Maru mapangsingi maramdagi khangnarakibani. Aduga aigi ichanupi Ridhiga Riyaga sutinabani. Anugi treatment sidi karamba matamdagi satharakibano. Chahi mari muki mamangdagi treatment haurakibani. Anu si pregnant oire haibasidi adong khangbra. Khangdi. Anu nasu madugi maramdadi aingonda haidi. Ado Dr. Mox Thogdok thokiba ahingduda Bikramna gyan mangdringai hospital chalamdai mikuptuda mahakna wahi amaka hairami. Mana hairamba wahi si Mox haibasini. Mana doctor gi ming palamba sigi matangda idea kati leibibra doctor da. Leiti sir. Adubo numitugi numidangda aigi ichanupi Ridhibu yung phawu mana thinbiraglami. Adubo mana aigi ming palambadugi maramdi ay sukhang bangamdi. Okay. Anyway, doctor. Masu yam tuna pagalaglaga maram kuding magto ay koy da hairak po isano. Masigi matong da police na anugi numitugi call record sing tigat po matamda kang bangamki. Madudi anu na numit asigi numidang da call mga taw kibagi record fang bangamki. Ahan ba call da Bikram da. Aduga anis subu call da Psychiatrist Dr. Mox da. Aduga ahum subu call da India Life Insurance Company asina chingbasingda call tawbagi record sing phangki. Ahum suba India Life Insurance da call tawkibagi record sigi matangda khanaba haurki. Masigi matangda thigatpa matamda anu Bikram amadi machanupi Riya Insurance Company asimaktada life insurance yauramba thenaki. Makatana police sing khanabada Bikram si hatuglaga anuna life insurance ki senphamdu phanghounaba tawribra. Karigumba madu oiramlagana anuna masagi maralya jaribasina karigi. Asumna cases ki matangda maigai kayada onduna yengba horki. Nakalamadana Bikram su masadu khara leng otpa ngamlakle haina hospital lagi pau pirakpadagi Bikram gi mama Bijya amadi Riya punna harau Bikram bu unaba laki. Riya nasu mapabu ubu panglani khanbada harauna laksaki. Adubo makoina hospital yoksilakba matam sidadi kudak asida Bikram gi hakchang ka hena phibam soksilakuna kudak asida Bikram gi aroiba sor honba mikup haibadu oiki. Nungaiba asa amaga loinana lakiba Riya mapagi thawai yaudrba asiba hakchang yenglaga khangamdraba China ga loinana yumda halakpa taki. Ona thoina lau khongna kapsaki. Court ki hearing da public prosecutor gi site gi wafam pukhalaki. Madudi Bikram su hojikti sirabanina anuna mi hatpagi damak IPC section 300 ki matung ina magi fangpham tokpa chairak tu phanghanabagi matangda khananaba wafam pukhalaki.
अदुबो डिफेंस काउंसिल के माइके दगिसु अनुगी बेल पीबी नबो वाफम पुखलखी अदुबो कोर्ट न मरम चादे हाइदुना मथंगी हियरिंग सी अनुना अंगांग उनरब मतुंग दो ओइना पांगथोकलगनी हाइना लाउथोरखी लोइनना रियाबु मबोक बिजयागी युमदा स्टेटमेंट लौबदा पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओइना लेरिबा एडवोकेट असि यौरमबगीदमक केस असिदा मखा ताना हाइरिबा एडवोकेट असि याउदनबा खंगहलखी असुमना अनु था खर जेलदा वाना अवाब कया खांगलब मतुंग हौजिक्ति मचानुपा अमा फंगजरे मसिगी मतुंगदा अनुगी उकिल असिना रियादा वहंग खर हंगब लाखी रिया नंगी बाबाना नंगोंदा नंगी इमाना नारिबिसिगी मरमदा हाइबा लेब्रा बाबाना इंगोंदा इमासी डिप्रेशन लई हाई अदुदी करम मतमदनो हाइरिसे चही अनिगी ममांगदा अदुदी रिया नंगी बाबागा नंगसी याम क्लोज ओइने को अदुदी मादी आइगी बेस्ट फ्रेंड नि अदुदी नंगी बाबागा नंगसी टीम ममु ओइरगा नंगी इमाबु सेक्शन सेनरे अदुदी अदुगा मदु नतबा दैदी नोइने इमागी दमक्ता करी करी तोई इमासी याम काउगले निंगसिंगंदे अदुना बाबागा आइगना माबु तंगाई फदना सेनदबु यादे नोइने इमागी दमक्ता वाजबा सेनजबसे इमानदि खंगब्रा खंगदे अदुना ताकपदि नंगी इमा सेने हाइबसी खंगंदना नंगी बाबागा नोइ अनि खक्तंग सेक्रेट ओइना खंगनि हाइबनिको अइगी इपाना इमागी मरमदा याम कुपना येंगसिनबा अइंगोंदा इतत ततन हाइदी करम मओंगदनो हाइदी इमाना अतोपा मीगा वारी सानबा इमाना युमदगी मपानदा थोकपा खुदिंगमक अदुदी करिगिनु रिया मरमदी कनागुंबा मियोई अमा डिप्रेशन लेरगदी अखोइना माबु मतेंग पांगबिबसी दरकार ओइ अदुना इमाना तौबा थबक खुदिंगमक मागी खोंगुप मागी फिरोल पोचै कनागा फोनदा वारी सानै खुदिंगमक्सी अइना लोइना चेक तौइ रिया मसी खुदिंगमक्सी नंगी बाबाना नंगोंदा तौ हाइब्रा हाय इमागे अनाबा सिन मरम ओइरगा खुदिंगमक्सी अइखोइना चेक्सिना सेनबनी असुमना वारी सानरबा मतुंग मथंगी सिंदा पुलिस स्टेशन दा उलई अदुगा एसआई हर्षना हाइरि नामदेव सर विक्रम के ऑफिस ते कुई कुइदना थारकिबा चेसिंग कलेक्ट तो हाइबदुदी तौरब्रा होय तौजरे सर सिदा लेजरे सर मसी पुमनमक्सी नुमित हुमनिगी ममांगदा मागी एड्रेस ता थारकिबा ngaktani सर असुमना चेसिंगदु मथंग मथंग लौखतुना येंगबदा मुंबई ट्रैफिक पुलिस ना अनुगी मिंगदा थारकिबा चे अमा यावरमी थारकिबा चे असि अतई करी सुनती अनुना डॉक्टर मोक्स की युमदा चटप नुमितुदा अनुगी गाड़ी अदु मफम चादना खामलंबगीदमक फाइन थीननबा थारकिबा चेनी मसीदगी डॉक्टर मोक्स पुलिस स्टेशन पुदुना लाक्लगा वहंग कया सथकी डॉक्टर मोक्स सिंभे अनुना विक्रमबो हाटप नुमितुदा अनुसी अदोंग उनखीको वहंग सिदा डॉक्टर मोक्स इपा पाखन ngaya khali पाउखम बियो डॉक्टर उनदे अदुदी मसी करिनो अइखोइना विक्रम की ऑफिस तकी फंगबा ट्रैफिक पुलिस की चलानी मसीदा यावरिबसी अनुराधा की गाड़ी की नंबर नि थौदोक थोकप नुमित नवंबर की तांग 19 नुमितुदा अनुराधा की गाड़ी सी नंगी बिल्डिंग की मपानदा लेबा नो पार्किंग एरिया दा पार्क तौदुन थमलमिको डॉक्टर मोक्स करीमत खुमदे इपा पाखतना अदुमक लई अइना अमुका सोंगलिसिने अनुराधा सी डॉक्टर मोक्स की युमदा लाकलम्ब्रा लाकलमदब्रा हायो लाकलम्ब्रा लाकलमदब्रा लाकलमे अदुबो याम कुइना लेरमदे अदुगा करी की ओइदबा ngangiनो सर मसी कॉन्फिडेंशियल ओइबा मैटर नि नंग पुलिस एकोसी करी ओइना खले
ha kari one khange pare aina huji khudak asidagi hanglakpa khudingmakki paukhum chumna nangna pigadabani kariguma nangna chumna khumdredana aina nangi punsidu loisilakamu khum odudi karigino numittuda anuna laklamise sir masi confidential ni kari confidential haiba aina phajana hangsidu khumo kari tawbuno mana laklamise sir magi pregnancy gi maramda haiba laklambani kari adudi nang sumadugi maramda khanglamnaba oh nang na magi pregnancy gi maramda khangamisinadi mana bikrambo hat ka dawre haiba sisu nang na mangjongna na khanglamnani ne sir madugi maramdadi ai karimta khangdi sir karigino nangna police ai khoida miram lise noi ani gi marakta kari aron mamari nu lainarise sir karimta lainadi sir sumna ki patient amaga lainaba mari du khaktani masi nataba amata lekti sir oh masi patient neba nangi nungsiba misakti nataba nati sir adugumba mari amata lainadi sir hausikti kesi solve tawre Vikrambo hatpasida nang su yaure natra sir madugi matangdudi ai karimta khangde sir karigino nangna aingonda hanjan minamangang se masigi matang sida officer Salena SI Hers pu kokthok laga hai karino nangna khalise nangna tawri badu yam lale karino nangna doctor du da criminal amada tawgadaba mawong du tawri bado karamba basis tano yang biu sir masigi basis tani sir Vikram Mohat pa numito da anusi Dr. Mox ki yum da chali numito da makoy ani unakibasi karigi da magta lotion ga dawri bano sir magi nupi na mapuroy bu hat pa ayama case da atopa third party ki miyoi si adum yawgali isam samna nupi duga nungsi na ba misak yare nangi ahong ba makal gi novel do madu pabale po sir masi novel nate thokiba thoduk sing haibani sir amukta mating pangbiyo Dr. Mox amadi anuna pokliba angang duga DNA test tawbagi permission du court tagi phangnanaba amukta honabiyo sir aina proof tawgani please sir officer Selena ngaihak khalaga hari okay ai court tagi permission lawna honarake adubo masida Mox ki ayaba amadi yamna mathau tai thank you sir thank you masi hairam laga SI Hers Mox thamliba ka tu da amuk changlak laga hari Mr. Mox farene nangsi Vikram hatpada yaudre haina laurasine adubo masi ai khoina proof tawba tai sir kamdong na sir ai gi mating amukta pangbiyo sir supnagi DNA test amakhaktang tawgadabani kari haiba DNA test DNA test aikhoina crime scene du dagi unidentified oiba DNA khara phangi aduna aikhoina icham chamna masi nangira nangi nattabra haiba du khak confirm tobu pami sir aibu thajabiyo ai mafam du da chaluba leite sir okay farene adu oiragadi DNA test tawbusida nangi complaint amata leitreko ai khoina nangbo nangi yumdagi hui chinglaga purakpadongna hanjan purakpadusu ai pamde asumna Dr. Mox ki DNA test tawbu matamda DNA adu matching oirambana anugi nauna fangliba macha adugi mapasi Dr. Mox ni haibasi confirm tawki pausi tongan ba media gi khuthangda mafam sinba thongki Dr. Moxu magi patient amaga loinana sexual misconduct tawbagi damag court na Medical Council of India da khanghanduna magi medical license fawba kakhanaba recommend tawragani haina court ki maikai dagi su lauthorki
Defense Counsel na Bikram gi maramda thikat pa yabasing thikat ki. Maduda Bikram ga drug dealer amaga karigumba posak ama khusin nabagi photo ama fangba ngamki. Masidagi Bikram si drug user amara haibasi khanaba horki. Maram asina court ki hearing amada public prosecutor oiriba advocate aduna Bikram gi mama Bijya bu kauthoktu hangbada Bijya na khumlai. Bikram drug user amanati. Photograph asida uriba Bikram na drug dealer amadagi kariguma posak ama laiba uribasi masi drug nati. CBD oil ni. Bikram gi manaw nupa drug ki damag hairiba posak asi laibani. Mahag Down syndrome na nabani. Ayamba matamda magi masasi yam nungaitana wana khangi. Ay khoina Doctor mayama matanare. Hidak langthak mayama masu pijaba yaba pijare. Adubu magi masada kanabadi amata phangba ngamdi. Supnagi hairiba oil asina magi masada pothaba haibadu phangi. Hairiba oil makhal asi India da haujuk phawbagi oinadi hidak oina sijinnabagi ayaba leitri. Maram asina hairiba posak asi drug dealer dagi leiribani. Asumna mathangi hearing amada amuk thaudok thokpa numituda anuna yumdagi makhongna thonglaklaga lambida lakpagi CCTV camera gi footage adu defense na puthorki. Masigi matangda Defense Counsel gi advocate nupi asina hangba horai. Anu numitugi ahingduda nangna yumdagi kari pairaga chali. Karim to pairaga sati. Anu CCTV camera gi footage ta mayek seng ui. Nangna karimbu posagama pairaga chatpado. Aduga nangna dustbin amada posagadu langthuglami. Madu karino. Please anu court asida mayek seng amukta hayo. Petroleum jelly madu nangira nati adudi Bikram ki ano numituda nangna statement pibu matamda nangna haikibasi Bikram na nangonda ising lawru nabagidamag down stair da thai haiki adubo mana nangonda down stair da chalhalibasi ising lawba chalhanbadi nati chumiko aduga nangna numituda life insurance company da su call tauki maduna kari maramgi aina call tauki badudi aina sibu matamda riyana kari phanghogadage haibagi matangdani oh kari gino dudi nangna sibagi maramda khalmlisina ai khangbo ware kari no nangna khangbo ware harise ha kari no nangna khangbo ngamdrise matang sida anuna kaplaga yamna thamoi sokna harki Bikram na mahakpu rape tawi mabu hanjin force tawduna sex tawna bu honai haibana chingba wafam kaya anuna phongdoraki anugi wafam sida public prosecutor oiriba advocate asina amuk hari Your Honor akiba haibasibu leitragadi oidaba ngangbang ngami aduga mi hatpusu ngami madugi example haibubu ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯅꯨꯔꯥꯙꯥ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂꯕ ꯂꯨꯍꯣꯡꯂꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯨ ꯀꯟꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯕꯨ ꯃꯈꯨꯠꯃꯛꯅ ꯊꯥꯡꯅ ꯊꯤꯜꯂꯝꯂꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 12 ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯕꯨ ꯃꯇꯣꯝꯇ ꯊꯝꯂꯝꯂꯒ ꯌꯨꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯒ ꯆꯠꯂꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯡ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯁꯤꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯕꯤꯀ꯭ꯔꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯊꯋꯥꯏ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯁꯥꯖꯤꯟꯕ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯁꯦꯡꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯂꯤꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤꯗꯨꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯃꯔꯤꯗ ꯋꯥꯜꯅ ꯀꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯃꯠꯇꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ Your Honor, Anuradha Chandra's wari di ay ko'y natari.
अदुगा मागी नुपा विक्रम दी हौजिक अखोई इरक हिंगलग लेते मागी वारी दी अखोई ताब फंगलरोई नुपी असिना हाटखिबन मरम ओरगा मसिगी लांजदबा इसम चमजब माइथोंग सिगी मरुमदा मिहाटपा अमगी फजरब लिचतु लोतुन थमले अदुना लोगी मतुंग इना मसिगी मिहाटपी असिगी मथक्ता ख्वाइदगी अहकप चैराक अदु पीगदबनी मरमदी अखोई लेबाक सिदी लो लेबा लेबाकनिना मरम सिंगसिना योर ऑनर प्रोसिक्यूशन ना कोर्ट असिदा रिक्वेस्ट तौजरी मदुदी सेक्शन 302 की मतुंग इना अनुराधा चंद्रबु सीबगी चैराक पीगदबनी थैंक यू योर ऑनर असुमना हौखिबना था खरसिदा कोर्ट की हियरिंग कया चथदुना नाकल अनिमकना केस असिगी एविडेंस कया पुथोकनदुना प्रूफ तौननबा यामना कन्न होनदुना लाखी प्रोसिक्यूशन की माइकेदगिसु मपुरोइबा हालिबा अनुबु ख्वाइदगी चावब चैराक अदु फंगहन्नबा होनरी अदुगा डिफेंस काउंसिल की माइकेदगिसु फंगदौरिबा चैराक असि यारिबा मखै हंथनबा अंगंबा थाकतो होनरी अनुसी एब्यूस विक्टिम अमनी हाइबगी वाफम फावबा पुखलखी नुमित कयानिगी मतुंगदा ngasi court ki hearing chathagadaba aroiba numini case asigi hearing chathaduna lakiba amadi anuradhana jail da leirakhiba matam si ngasi ga thana numit chahunga tara suba numini nakal animaki tongan bu wafam sing tarba matungda justin lauthori ayamba matamda abuse haibasi kanam tagi mitmang da tawde victim sing makoi masamakna fawba makoi da tawribasi करीनो हाइब खंगजदे मसिगुंबा अरानबा थोंग सिंगसी विक्रम चंद्रना मागी नुपी अनुराधा चंद्रदा चही कया सथदुन लागे अनुराधाना मतम कया एब्यूस के अवाब मायुक नदुन लागिबसी कोर्ट असिन खनरे अदुबो कोर्ट असिन मसिमसु लेपे मदुदी अनुराधा चंद्रना पांगथोकिबा थोंग अदु सेल्फ डिफेंस अमनते अनुराधा चंद्रना पांगथोकिबा एक्शन अदुन मरम ओरेगा मागी मपुरोइबा विक्रम की थवाई मांगख्रे मसिन मरम ओरेगा आईपीसी सेक्शन 304 की मतुंग इना मी अमा हाटपगी चप चाब चैराक तुमक्ति नत्तबिदा कल्पेबल होमिसाइड के चैराक अदु मंगोंद पीरे कोर्ट असिना अनुराधा चंद्रबु कैसुम संगदा चही अनि लैबगी चैराक अदु पीरे अदुबो केस असि हेक हौरकपदगी ngasi फावबद केस असि सथरकपसिदा अनुराधा चंद्रना था तरा जेल द लैदुना पुंसी लेलकले मरम असिना कोर्ट असिना अनुराधा चंद्रबु चही अमग था अनि की दमक जेल द मखा ताना थारे असुमना कोर्ट की हियरिंग असि लोइसिनखिबग लोइनना क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड क्लोज डोर्स हाइब क्राइम थ्रिलर लीगल ड्रामा वेब सीरीज असि मतंग असिद लोइसिनखि तसेंबगिदी सीजन असिद लेरिबसि एपिसोड 9 नि फिल्म सिददी विजुअल ओइना उलकपनिना वारिसी यामना कोइरग चले अदुगी सुमथक्ता कोर्ट की हियरिंग सी अदुकी मतिक मसिंग यामना चथै याम कोइथोकना आइना फिल्म सिगी वारिसी मयामदा पाउदम जरगदी मयामना सु खर तानिंगबा वाटकनी खंजबदगी मरु ओइबा कोर्ट की हियरिंग की तांकक अदु खक्तंग लोखत चरगा अतोपा वारीदा कोइथोकतना केस सिगी वारी परिंग सि खक्तदा मयामबो पूनबो होनजबनी यामना तेन पाउदम जबनी मथंगी नुंगाइरबा फिल्म अमदा अमुक मयाम पुन्ना चैनल असिदा अमुक हन थेंगनमिनसी वारी परिंग असिबो हौबदगी लोइबा फावबा मपुंग फाना ताबिरिबा खुदिंगमपु अकोंगचानबा थोकचोमना अमुक हन इकाई खुमनजरगा ngasiगी ओइनदी मतंग असिदा टेंशन जरी मयामदा चैनल अमखक्तंग निंगसिंगजरमगे नैखाइबी टीम हारिबा चैनल असि मयामना खोंजल ओइना ताबिरिबा अकोंगचानबा थोकचोम आई सामकी इचल नुपीगी चैनल ने एंटरटेनमेंट बेस तौबा हारिबा चैनल असिदा मयामबु ngaihak awa pothanaba nokhannaba video kaya semduna thagachbani maramaduna ai ichal nupigi naikhaibi team hairiba channel asigi video sing asibusu miteng tabiraga subscribe toksinbiu channel asigi link title amadi description da hapcharamge aduga comment su pin tawjaramge soidana support toksinbiramu